Oprosti, majko sveta, oprosti, što tuđih gora poželih bor. Santa Maria della Salute. Pretpostavljam da znate da se nalazimo u Kovilju, rodno mesto Laze Kostića, selo u kojoj ima najviše roda, selo u kome se nalazi najpoznatija čardana kraj sveta, Pera Varenika i Arkanj, i selo u kome žive i rade dva naša jako dobre inženjera za zaštitu bilja, Slobodan Vlajić i njegova izabranica Ana. To što u selo se nalaze mladi, dobri stručnjaci i inženjeri, donelo je jako veliki i dobar benefit. U ovom mestu meštani sve više i više napuštaju ratarstvo i okreću se povrtarstvu kao dohodovnija grana. Danas ćemo vam pokazati šta treba raditi sa povrćem koji treba da se ubere i sa voćem koje treba da se skladišti. Kao što znate, ranije smo vam stalno govorili da dunja je jako dohodovna kultura. Sve više i više ljudi podižu velike zasade pod dunjom. Međutim, dunja ima jedan veliki problem, a to je Ervinija amilovore. Pogrešan je pristup da Erviniju suzbijate na proleće. Preporuke za sve proizvođače dunja, kako biste zaštitili vaše dunje, znači potrebno je pre berbe da uradite jedan tretman sa ekstrasolom kao jedan od najboljih baktericida, da ne biste raznosili patogene, i nakon berbe da uradite još jedan tretman da biste zatvorili rane. Ukoliko ne stignete zbog vremenskih uslova, taj jedan tretman će biti dovoljno. Drugi tretman, isto je važno da uradite prskanje po zemlju, da isprskate listove koje se nalaze. Ovde na ovom drvetu možete da vidite probleme koje je izazvala Ervinija, sušenje grančica i ono što smo rekli za sve proizvođače dunja. Znači, osušene grančice u toku vegetacije ne dirate. Sada je pravo vreme, nakon berbe, da se rešite zaraženih i osušenih grančica. Evo vidite, te grančice nakon berbe lepo ih skratite, očistite samo stablo i to iznesete napolje i zapalite, ili poprskate ga sa 2% rastvorom ekstrasola, pa onda ga zapalite. Na ovom drvetu vidjet ćete da ima dosta plodova koje su truli. To je zato što je prošla monilija. I ono što smo rekli, monilija i Ervinija se suzbijaju u cvetanju, pred cvetanje i u toku cvetanja. A sada za proizvođače jabuka, posebno za baštovane, za hobiste, za one koje imaju vikendaše. Mnogo ljudi su me pitalo šta da radimo. Sve je danas skupo. Ono što proizvedete je pravi blagodet. Zato je važno da to što proizvedete i dobro skladištite i da ono malo duže potraje da biste mogli da u jednom razvučenom periodu imate svoje plodove koje ste sami proizveli. Zato je potrebno, ako niste ubrali i jabuke, kruške, grođe koje imate, koje stoji u podrumu, 2% rastvor ekstrasola poprskajte i posle toga uberite. Ako ste već obrali, uzmite u gajbice 2% rastvor na 10 litara vode, stavite 200 ml, ako nema 200 ml i 100 ml je dovoljno. Isprskajte u gajbicama te jabuke, kruške, grođe, sve što imate ostavite da se zasuši i unesite u podrum. To će vam omogućiti da ono što ste proizveli pravilno skladištite. Taj tretman će te skladišne patogene koje se nalaze odozgo na samoj površini da ih anulira, znači da ih suzbije, i sami plodovi će mesec i po dana da ostanu duže i da pretrpe skladištenje u uslovima koje nisu hladnjače, koje nisu posebni uslovi gde nemate nikakve procese. Zato je mnogo važno, nemojte da budete lenji, znači 200 ml ekstrasola, 10 litara. Ako vam ostane više rastvora, taj rastvor dopunite sa još puno vode i isprskajte tamo, ili samo drveće, isprskajte
poprskajte lišće koje je popalo u samom voćnjaku oko drveta. To će biti dovoljno da i one patogene koje su preostale da ne sačekaju proleće, nego da još u toku jeseni ih suzbijete. Pogledajte kako je ovaj kupus izbušen, kao da je ovo neko heklao po njemu. Zato za sve proizvođače kupus, kelj, prokelj, karfiol, mnogo je važno da sada odradite jedan ili dva tretmana da sačuvate povrće, da ono bude zdravo, da ne bude ubušeno i da ima dobru cenu. Zato preporučujemo da ne morate da primenjujete 2, 3 ili 4 preparata, dovoljan je samo Ozon-Im trišul. Ozon-Im trišul svi znate da je biološki insekticid koji suzbija nad 600 i nešto vrsta različitih insekata. Isto tako ima jako dobro delovanje, posebno anti-feeding, znači insekti prestaju da se hrane. Oni koji prežive, i ako prežive, ne razmnožavaju se. To je mnogo važno da vam ostane ono što ste posejali zdravo pre svega. Naša preporuka je da koristite, pošto nema karence, da koristite maksimalnu dozu, to je pola litro na 100 litara vode. Za kupus vam je potrebno 200-300 litara, znači 1 litra Ozon-Im trišul, 200 litara vode i 2 litra ekstrasola. Ekstrasol vam suzbija bakterioze koje su najveći problem kod kumpusara i to će da vam omogući brzo nalivanje, da imate i masu, da imate zdrav plod, a i da bude taj plod dovoljno priplemljen da može da ostane i u podrum, da sačeka i kupca, a da pritom ne gubi na turgor, ne gubi na masu i ne gubi na svežinu. Zato preporučujemo, jeftini je to tretman, ekstrasol, ekstrasol i Ozon-Im trišul, imate bioinsekticid, biofungicid. Za proizvođače šargarepe, mnogo veliki problem i najveće gubitke kod šargarepe su nakon branja zato što šargarepa truli. Kada operete šargarepu, preno što je smestite, napravite ili nekakvo korito ili preno što je spakujete, sa prskalicom 2% rastvora ekstrasola, to će omogućiti da sve skladišne patogene budu anulirane i da vaša šargarepa može da sačeka kupca. Isto tako, za proizvođače krompira. Krompirov moljac je jako veliki problem. Ozon-Im trišul je registrovan za skladišne štetočine kod krompira. Znači, to vas košta jako malo. I oni koji si to proizvode za svoju kuću, neka vas ne mrzi, uzmite, na 10 litara vam treba 30-40 ml tog Ozon-Ima, stavite 100-150 grama do 200 grama mililitara ekstrasola, to će biti jedan tretman koji će vam omogućiti da krompir ne bude ubušen, da krompir ne uvene, ne počne da truni i da sačeka neki januar, februar mesec za da možete ono što ste proizveli da imate i nekakve koristi od njega. Ovo su preporuke za baštovane, za vikendaše, za ljudi koji, hobisti koji jednostavno vole, koji imaju svoju baštu i koji vole da svojoj deci priušte nešto što su oni sami uzgajali. Znači, da ponovime, za proizvođače kupusa, znamo da je kupus, posebno futok, taj deo jedna jako dohodovna povrtarska kultura. Znači, za proizvođače kupusa 2 litra ekstrasola i 1 litar na 200 litara vode poprskate jednom, dva puta i neće vam kupus biti ovako sa rupicama i neće biti izbušen i neće kupus da košta 10 dinara koliko sad košta, nego će imati duplo veću cenu. Isto tako, hoću da preporučim proizvođačima paprike, paradajza. Sad je vreme da uradite jedan tretman sa ekstrasolom i da ovo ostavite da one zelene plodove
koje imate, da možete da ih prodate za turšiju. Zato što vidim da još ima cvetova, još će da zameta, a za one baštovane neka vam ne bude teško. Uradite taj tretman ekstrasol i ozonim trišul, suzbili ste štetočine, suzbili ste patogene i pre no što padne prva slana samo pobacajte jedan najlon, imat ćete do januara meseca onako razgrneš taj najlon pa ubereš neki paradajz koji je ovo ostao u bašti.